deposit ngase ngikhanda ividiyo mina ngathi ngizongithumelela emcimbini igcwalisa ngenxa yokuthi anginikiwe i-deposit. Nami-ke ngihamba ney'ngane ngihamba nabantu abaningi mhlampe funa phambili ngifuna indawo funa phambili ngifuna ukudla kwey'mpilo engisuke ngihamba nazo. Yizathu ezazingenza lezo ukuthi ngikhiphe igama lokuthi angisayi emcimbini ngoba ngangabhalelwe i-deposit yabo. Ingxabano yethu-ke yasuka lapho mfowethu, abalandeli bomculo, abalandeli bamthandeni bathatha levidiyo engangenzile bayilokhuza bayithrendisa babhala ukuthi uKhuzani ehlakaniphe kangaka bakabakhokhele bamthuka nje basho yonke leya nto ababeyisho yabona. Njalo isabalele nje ividiyo igcwele yonke indawo ukuthi angiyangikhokheliwe nami sengiyitshelile vele ukuthi angiyilapho yabo ngendlela yokuthi angikhokheliwe. Ngifuna ukumgqibela uyilanga nawo umgqibi sengishilo ividiyo leyo ngayenza ukuthi angiyilapho angikhokheliwe. Kwabe sefona uThuthana uMpokandlovu wafona uThuthana wathi mfowethu siyacela uze emcimbini sizokhipha emalini zethu uze emcimbini. Angitshela ngathi mfowethu angifuni ukuza ngingakufake inkinga akwathi mfowethu hayi ngiyacela woza ngathi ngoba sekusemini sengo-12 yabo ngizodlala mina lapho wathi uThuthana ngifake ukudlala noma ngasiphi isikhathi engaba neshow ukuthi uThuthana engeke isukele nje ekhulumela mhlawumbe wayekhuluma nabo abanikazi bomculo yabo. Inzondo yabo-ke oKhuzani yaqala ekutheni mina ngaba umuntu owayedestroya umcimbi wabo uma ngithi mina angizophumelela kulowo mcimbi lo wabo abangukhandile. Ngingekho lapho mina ngangitshela abalandeli bami ababili, angithi nginabalandeli, ngangitshela abalandeli bami ababili noma ngangitshela umndeni wami ngoba anginabalandeli yabo. Angitshela lawo balandeli bami ababili ukuthi cha eThekwini ngeke sangibona ngoba balezosuka abalandeli bami ababili bahambe beyobukela yabo. Mabefika-ke bengasangithupa bezophoxa ukuthi hawu akasasho ngani yabo. Njengoba ngingumuntu ungenabalandeli inhloso yokuthi ngikhande yazi bangathandeli ukudestroy umcimbi kaKhuzani. Ngisho ngoba yena uKhuzani athatha ngaleyo ndlela leyo ukuthi mina ngidestroya umcimbi wakhe yabo. Ukuzama ukuphazamisa umcimbi yaba kanjalo ngoba phela singabanye yethu naye emveni kwalokho wafisa ukuthi siqathene waba umuntu nje okhomba ukuthi uright yabo. Azikho-ke iy'ndaba ey'hlala phansi ngabona kokhe bevaleka yonke indawo lapha asondele khona kuyavaleka yonke indawo kuyavaleka. Ngagcina ngiyibona le ukuthi yiphi impela le kuyaliwa ngithi ngiyaphosta emagruphini nami afana ney'nqwele ngipostela ukuthi mhlawumbe nami ngiveze ukuthi ngizokhipha namhlanje ngikhishwe yabona ngikhishelwe ngaphandle ama-comment amabhalo ukuthi abantu bengangiboni. Ngabona ukuthi le nto lena ngalo ngiyibeke le nto le uyabona le nto le inomuntu phambili uyabona. Alo ngebuka lento inomuntu phambili bathi ngiyabheka yinduna kaKhuzani zonke zenza leya nto leyo yinduna abantu abasebenzi babo uKhuzani abenza lento yokungikhipha yabona nababhala amakhomentari ukuthi mhlawumbe engabonakali kwabanye abantu bayakhohlwa uma bevala amakhomentari bona bengangifuni noma besetshenziswa. Kodwa nginabantu ababili abangaphenduleni abangena ngenxa yokuthanda mina ngoba ngesikhathi ekhanda lezangqele zabo babeyikhandela ukuthi wonke umuntu oyiqili uyabo. Ukhuba nje sikwenzeka lo ngabe sengivaleleka yabo thina ukuze kube manje ngivaleleke emcimbini. Ngisho ngishaya ingoma abantu bayijabulela bayithanda nami ngise balazweni ngalosikhathi njengabanye abantu ngizwakala nazi ingoma ngishayile manje ethi ngeke ngibone wonke umuntu uyithakasele nabantu bayithakasele. Angangabizi emcimbini kamngani wakhe umthine yabo. Angangabizi emcimbini kamngani wakhe umthine ngoba uyena uKhuzani ulawula lapho yabona. Uyena ulawula lapho ukuthi umthine akhethe bani umthine akenzeni yabo. Bahlangene nomthine babangani kodwa engikucelayo ukuthi lento akayenzayo umfowabo akayiyeke uKhuzani lento akayenzayo.
abalandeli bakhe bona ngoba bajabule bavikela inkosi yabo bashiya inhlamba ayinamathebiki inhlamba anayindaba nje futhi no into engenza ukuthi ngisukume efake ngikhulumele nje ukuthi vele angisenandaba nalutho yabo angisenandaba nalutho angisanqenge lutho sengingumuntu vele oyinikele ekutheni akekho umuntu ozoma phambi kwami ebulala ithalente lami lengakho uNkulunkulu funa nami ngidla abantu abami oqhubekayo enza lento emaphambi kwami uzobona nami ngiyindoda yabona uzobona nami ngiyindoda ngizamele iy'ngane zami mangiyokhokha imali esitudio ngisuke ekhokhela ukuthi mina ngizoxhashaza okhuzane mina yabo ngisuke ngikhokhela ukuthi nami funa ngakho umuzi wakithi ngivuse ikhala kithi angimphazamisi ey'ntweni zakhe akasuke kwezami izinto ngiyacela izwe lizwa ngicela asuke ekungivaleleni akasuke ngempela endleleni yami sengikhathele yabo njengoba ngicinisayo sengikhathele usakhuluma leyo ngifuna ukubheka ukuthi ngo-2019 ngesikhathi ukhuzane kuqasha ungasakhona ukubuyela emcimbini sufonelwa uThuthani uthi uThuthani hayi sizoyenza imizamo yokuthi ugcine ufikile emcimbini uyabuyela mina kubona ukhuzane ngaphambi kokuthi ukhiphe le video owayikhipha ubatheni hayi ukwenza kwenu kanje nakanje angeke ngisakwazi ukuthi ngize emcimbini okanye uThuthani usengithintile la uthi angize emcimbini uyabuyela nibona ngaphambi kokuba ukhiphe ividiyo noma wavela wakhipha ividiyo nje ividiyo mfowethu ngayikhipha kuqala ividiyo uThuthani ngifonela ngoba sebebona ividiyo vele itrenda igcwele yonke indawo bangifonela ngoba sebebona ividiyo kuyidipozithi nje ababengithengise yona babengayikhiphile beyithulele yabo beyithulele bengaqaqisi ukuthi ndoda hayi asikunike idipozithi ngoba kunje beyithulele okukhomba ukuthi leyagama lama babelifakile lapha ngangathithile lapha mhlawumbe kuthiwe bethi abantu awuqashiwe nje akangeza ngoba ngangingasaqondi vele ngangingeke ngisaya ngoba kwakusemini yabo sekushaya nge-short-term bengayikhuluma indaba yemali ukuthi bayifaka mase sengifake ividiyo le ngichazela abantu sekuyiyona manje ehlala esisumsini bayayazi lento bona bayinyathelile balwa nami njengoba benabalandeli bekhuluma yonke into le abalandeli abangayazi nguye lo yisitha ngifuna ukubheka ukuthi uma kuyikuthi kukhona impi ekhona ngaphambi kokuba wenze neposti oyibhalileyo uke wazama mhlawumbe ukuthi uthole abantu abangakuhlalisa phansi noma uxoxisane nabo ukuthi wempungose yini ungivalelelana nala ngoba indlela osho ngayo ngendlela osobhale ngayo ukhombisa ukuthi unento ebhathekayo ukuthi umpungose uyakubhalela la avala khona uke wazama nje nokubona kwezinye iy'khathi ukuthi kuthiwa hhayi silanda usibanibani wayewahlanganisa abantu kube khona leyo nhlini leyo esuke yenziwa uke wayizama noma ubona ukuthi into engeke ikusebenzele leyo ongcono awuvele ugonyuluke ngibona mfowethu wengisondelene nabo ngababikele lokhu ngibona sengikhuluma la engisondelene nabo ngababikele kwasho ukuthi ngesinye isikhathi ngathi ngiyamthinta ukhuzane ngimthinta nje ngambikeleli ukuthi ngimthinta nje ngokuthi ifoni yami akayibamba akazayibamba ifoni yami yabo ngimthintela khona ukuthi ngithi ngifuna ukuthi angazi uma itheza mhlawumbe engayibambi ngizocela imicimbi yakhe le ahlale yenza mangifonela uzokhuluma nona udaba lokuthi wemfoni khona kangaboni kahle khona amamisikolo amakhona laphana emafonini akangayibamba ngaze ngawacela komunye induna yakhe noma ngingeke ngimgabhalela ngambikela lwenduna yakhe ukuthi cha usebenzisana nawo la ibhola ukuthi kunje mfowethu ngangabhaleleke yabona ngesimo esiwukuthi ngifuna le ndoda wangizama ukunginikeza amafoni lomfo oyinduna yakhe engumdalo ngamthinta lomfowethu ukuthi ngifuna ukuthatha ngibona wangayibambi unyaka yingakho mhlawumbe sigcina sila esikhona kunento evelayo ukuthinta lokuthi kuyimpucuzeko ukhuzane unamandla okuvakela ngayo yonke indlela kusukela ngo-2019 awazi ube ingxenye yomcimbi wempucuzeko ngaba yiyo ingxenye yomcimbi wempucuzeko ngizokhohliswa ngizobhuqa ngoba kwathi masefuna ngizongena estage kwathiwa ngingadlali bengifike ngo-7 kwathiwa ngingadlali sengishawe isikhathi usho lo baba wakhe ukhuzane umklimela wathi ngingadlali yabona isikhathi sengishawe isikhathi bengifike ngo-7 engangitshelanga futhi lo mklimela wakhona ukuthi isikhathi uzodlala ngesikhathi sini yabona ngayibuka le nto ukuthi olento futhi khona la isuka khona ngaqala ngazokhahlela ngo-7 ngo-8 ngazama ukuyongena esiteji
ngafika ngangena ngangoma eyodwa ngaphuma ngihamba ngifana nomuntu ongadlalanga yabo azama nami ngizama indlela ngangena nawo umthini wakho ngangibona sekusetage yabo ngoba bazama ukuthi ngangena kanje kodwa nje into yakho umthini wasethenga ngadlala yabo akasoyela ngobaleka kwasho yena wathi isikhathi sengishawe isikhathi ngaya kuye ngifolile nabaculi abanye befundile bathi ngo-7 ngase ngishawe isikhathi ngo-7 ukukhombisa ukuthi khona inkinga yayikhona awumcineka akanayo bemayela umngane wakhe. So kusukela lapho emva kokuba umcimbi ethengwa kusangena esiteji wawusuyazama ukuyongena ubingelele awukange usaba ingxenye yempucuzelo. Angiphindanga-ke mfowethu ngayingxenye yomcimbi wakhona ngavalelwa lapho ngavalelwa nje thina namhlanje kweminye nje imicimbi kanti bathi-ke kweyakho ukhuzane vele usuke ngayifune yakho ukhuzane ngoba vele azi kahle ukuthi yanginyanya. Bengakhe ngisafuna ukuya lapho ukuthi uma ukukhala ngokuthi ukhuzane ukubamba ngophondo noma uyakuvalela emcimbini ethize esuke yenzeka. Ngifuna ukubuka leyo ukuthi miningi imicimbi eyenzakalayo. Ngicabanga ukuthi umcimbi kaGatheni Mpopo ngokusuwenzeka okwesibili ikhona lento enokwenzeka nasikali festival lokhu ziningi imicimbi nakuyo yonke leyo mcimbi leyo uzona ukuthi ubefake isandla noma ingoba bahle imicimbi engafuni. Lapho khona ukhuzane umpotho okwazi lapho khona ukhuzane uyalawula isikhathi ngibani ngifuna umcimbi kaGatheni ngoba umngane wakhe lo imeneje ukhuzane ngibahlala naye lewo Pitoli umngane wakhe lo imeneje kaGatheni. Mhlawumbe kukhona mhlawumbe amfunda khona ngoba naye lo mpolo uyazi ukuthi ngikhona la emthulweni. Baningi abantu bethu abangani bakhe abangiqashana lokhu ungele kuyiwa ngakho abanongo naye akaze nganyathela emcimbini yabo ngenxa yokuthi uyimpintshi yakhe. Baningi impela mfowethu baningi ngifuna uqamba angeke mhlawumbe wenzomane sibheke lento yokuthi kungenzeka ukuthi i-marketing strategy sikaBobo simenze noma wena uyazethemba ukuthi i-marketing yakho nomculo wakho sukuwenzile nangendlela abantu abawuthakasela ngawo kuyabhoka ukuthi ube semcimbini yabo bese kuba ukuthi-ke khona leyo ndodana esuke ivalile. Lalela mfowethu i-marketing ingenye indlela. I-marketing ngenze yokuthi ngidayise umculo wami indlela lonke umculo wami uyathengwa. Inkinga ila kula madoda la ahleli imicimbi ahlangana ngegama lakhe. Lento usenze wayifaka umoya wayifaka nakwabanye abasondelene nayo ngoba uqhatha mfowethu kuya ngokuthi wenze kanjani mhlawumbe ngaleso sikhathi leso uma bahleli umcimbi bakhona bese lenza ngabenza labasebenzi ngathi bayabona ukuthi umuntu wenze ngabalusake nami ngaveza ukuthi hayi akungikhuphula amathuba njengoba ngakhuphula impesheni kule ngoma yokugcina ngabona ukuthi hayi le bonke futhi angendaba nabo futhi nabo bengaya lapho kufanelekiwe khona ngoba bazogcina lapho yabo kuzogcina lapho nje ngiyababona abantu beyithatha kancane le nto angeke mfowethu endleleni yami ngizile umuntu angisabani mina ngiyasemphana yabona angisabani nokufela into yami ngayifela.